Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 9615847757. State President juga National People's Party Ubah Preston Tensong ubalong ru sembut mentirang ba Godzilla ula kular ban ai ki surak ki bahah ki bon ki snong ki bahap hapok ke sora constituency ban kentia ki kam jungo kai perthei khnam kan long ga jiminto ye ki pat ba chong kathan habakran hagaran sai lap election haga snong krang ban panjing kersha nu MDC berem ubah Donovan Wanlang ubah Preston Tensong ula kentu ye ki pat ba jong ga constituency menyeng teli ke we ban ai ya ko vote ba koridor ye ubah Donovan khnam kan nang pin scam shu ye MLA jong ka sora constituency ubah Gavin M William na kebentar ban ra shu ye ki song penroi hapo kathan Ubah Donovan habakran kumukongsan ulayat ho baula penyeso syake NPP namar ba uyoi kijing tre shitom jong MLA ban pinpoi yiki song penroi hapo constituency. Siu jongpi nanu war hajar khat sau hadu war hajar khat nai hau war hajar khat pra ngalaye le persa yai ba Gavin ni bolong MLA ujongpi hau war hajar khat pra nakaseng Congress ndre hadin melayoi yiki sansnam Kibau ni UMNA usamla rangba utrai na kamenta kasora konsensi. Kumta kumuri rangba bat bayi hagwidei berkaroi kapa bat kumuri rang baru na kuangi ban na trang na kamenta karoi kapa jongga konsensi. Kumta nami syakman ban bat rengkat berkiparlong ban resign na kapati Kongres batru banirap yai ba Gavin nang ban penting na bain job hostem arhajar arpulai hukum ta layai kisi ban menta keledai hakwidei bat KMDC election na kalian jong iba Gavin ibolong presiden jong kasora blok ringkat bat ki member hapo ke blok kila jit yang ban long komu kertong hakni ke election MDC kemangta dikumta na kerpat ipi Soba ai ke jingkersan ki jopi nalong kum MDC kumo mentan nadu arhajar khatsau hadu arhajar khatndai hau arhajar khatsau lar phiken mau pai ba le election ban hagato por hagaliang jong MLA ibatitos khan ru ila contest ke MDC election ndai hagato por ngala penremi dakawatam khatsan spa tambut ban penremi Bangalolong kumu MDC hakatopor bat kumu MDC le kundu yaki jinge namar nimdon kata ka jinge songtho jingmon hapreng jong hakatopor jong kumu MDC bat UMD bat kalong ka jingdo jingmentoy yaki pajba jong kani ka sora konsensi ngai kumu nong mikwat pajba le katpala ban wanra om tang ban trei ki kam hapot district council Nderu nakamenta kabit kabyang jong kani kasora konsensi. Kung MDC hakutokapor ngan siya tuyo yaki kam kijam kibangangale hangte hapo district council. Lalong kumutaw iyam jong kata katrat katno kasyam. Bad hakutokapor haw arjar kat nriw kampat don kata kataw pur usamu wobyang jong gajelam Meghalaya kejongi. Kumta ngelapeni yakawai corner remakarhul juga district council hakwi day ban ai kata ka free registration ya kitu ki jaka ki bakhapot bat ka jela asam kumta ngelak kentu yekrang masnong bakin kentu iki breu bakin register a hapo ka district council ka jingtmu hi ka jonga kolong balarangi yo iki jaka ki puta Kiman wan man register ban pensisa bagatu ke jaka kadi jong ga jelam Meghalaya nila ruban yo pot usam ugobiang komta hong epi mga wan ban kerpan napi hakwidi bat ke election MDC komta ke kamram jong si member jong ga district council biki tau biki an ki kanon kat kum ka kendon
wala bo hapo kata kasik sidu ban yada ini hagwidei bat ka kendo kasyam hakani kari kasi gedungi lembaga Land Transfer Act 1953 yakaniru humno ban yada kerpangi hong kijat bendeu ke beritpan lembaga kani kaang kelakanglan yaki barjela bakin tit yaki jaka kiputa hangne hapo kari kasi gedungi hakawidei bat ka sensar ka kadaru ki member jongka district council ki thau ki an ki kanun hakawidei ban pek hakawidei bat ka sensar ka kadar hakani kari kasi gedungi bandang kampun klan ya ka rukom sensar ka kadar hangne hakari kasi gedungi hidan kita kesim sim berpeniat belum tre tau sim nidon ki serdar sim berpeniat ya ki hima dau serdar nidon ki lendo sim ban wadadar kumta ka district council ka thau ban penklan ya ki an hakwidei ban yada badru bandang kham penklan ya ka rukam sensar khadar hakani kari kasi gujungi dan kengiat berai ni lemwa kiak melepas dekat district council kalau kumno mendang kampung klan bor ya kirang wasnong bantun ko bor ya kita ban ipuru ya kirang madong ban kumjuru hakawidei ban kiseng samla kiseng longpe hakisnong kibaper ke district council ru keda hakawidei bat kata keriti kedustur gejungi lemah kiak kijongka kelong lu ban itu yangi gong kijaj penriu da kebangi ni ai ya kejaj sekekmi ke district council ru kethawi kian kikanon ban yada yangi hakawidei bat kekai kepeting komtang isngau tonbok hadu kata bangiyo ya kani ke 6 schedule ban donru ya kini di district council ban yada kerpangi gom ti jaj benriu ki baret pan ndai don ki political party hi haki social media bad haki kot khubor ba bodon na ki political party ki nongilam jongki ki kwano da kata ka article 371 ban penong hangni hapo ka state kujungi article 371 ka kham trot bor ban yakani ka siksidul kebangi ngio hakani ke jela kejung tidon dijela kiba retpat kemangi kiba tiyo da kata ka article 371 hapon nagalan tidon da kata ka article 371 ndai hante hapon nagalan haka MP election kebadang sudep don kisrong itau kiba boycott ek election namar ban persa ya ke sarkar bagi kuano daka 6 schedule omsho dakata ka article 371 namar kioi ya ka jingklan bor jong kani ka 6 schedule bandon kita ki district council ngisau donbong kom ka jaj penriu kejongi bangi don ya kani ka 6 schedule bandon ya ka district council tukunta ngakal pa di pipai ba smau ba hakani ka kunti wamta alat yang sa sisim ban long kum MDC jongpi ban late hapo district council ban dan kampung klan yaki an ban yada kerpang ini kom kijat penriu hangni hapo kari kasi kejungi wan hangni naka party MPP kawa iba preso ni rong state president jong ka party kejungi kanong rim jong ka party kejungi kalong komno ban yada kerpang ini kom kijaj penriu ki baret pat namar kade ka party komi nangni napo ka jela Meghalaya kejungi kenongrim kejongka kalong ban yada kerpang yangi kom kijaj penriu ki baret pat leyoi haka jing sencar jong kani ka party kejungi mentalah news nem-tam kom mailoong ia meli menne ki bon ki kam ki jam ki baka parti kale hakini haki jing sencar ki jongka
Inayoi hak widei buat ke border isu kawan kaliang jongi ilapatai mana. Inayoi hak widei buat kaliang ke development hak ni ke jela Meghalaya ke jongi bakaladang kiu saprang hak ke development kiu pair jong kini ke jela ke jongi ke jela Meghalaya. Pemjang kerpan pi ayah ke jingkersan ke jongpi ya ke parti ke jongi ke parti NPP. Bila dep ya election jong ke MLA hau R1000 R pulai. Bila depru ya ke election jong ke MP mencem sem R pusau ban menta iwan hangi hakwidei bengin sayo ya kini ke jingit bot ke jongi haka R pui trik nak benta ke MDC election. Hoi hau R1000 R pulai ngan nakaliang ke jonga bat ki perlok nilai kersan ban penjob yai ba gewin ringkat kejinget telang jompi kipat ba jom kasora konsensi nga hadin tiading pos neo nga ba ongi ke khat arsnong bong yeteng ke snong wa ken bak karaj wa ken ki bahiyeng ke basem mga kibabin bak karhai sane bab ci bidang ya poi ro snong wa ken haba em ka khep ke jeng em kam jong karai te ka ba pos neu mangan tialong ka ba habong habala bung pen poi surok no nang ne na kom thong sake shwa ken thai rahai thiang ngai ko ba ong man kata de ka ba anglot mangadangnya keren ngano ba kibin ro ko memel i maki te ông ấy yêu mình mà phí tôi slok en kirang ba snom trong cái này thái bông ai lem gì cái jagang ya pen poi slok namar kane ka kong thong ka khat ar snom bro ka wei la dei ka snom ka ba pau na ha ka ba ke ba bin ba keleng saudong trong cái India keleng saudong trong perthei ia kisah kane ka jaga namar ba em ka wei ka sap ka phong ka baya siawi ka baya ruwe ka ba hutnat ka ba penungo ya ka perthei baro ka wei te hu sarong ba nga hakato ka skiba ia kana ka presiden jokari India hangte hamau plang ya the na pi kina ki jong ba khong sit sanon undeu no ya lam rat ba ke society na kana kathan kana sno ya batai kine hadi bangi presiden mayi jan kelaran dang ni bahu tenat pelat bahu pelangi JM ha ka perthei de kane ka bakam pelatam ha kan arsnong nang tah kong thong tang basya siau shirwei la meu ke jobruwe mano kata te ya batai pi kata la jenjaba bang sitayu ru pulang batayu jipi kasap ka boblei ai kerpang ya kana ka than mai yi so akhen na ka je nga den tia ding em ke jobruwe na la mundur bu batun ka utau deputy CM tia ding em ke jobruwe la jom nga phulet ka bi kai ngi mei pa nga ding em nga den tia ke jobruwe ting ting dang salai mau ja ka to ka sha nga kharwet ke jobruwe la jom ka job hutenat tapi hai re hai bidet puthei biong te nga hunge ang purom yang ni kana society po jeram jong ni ba kongsi bara fel kongsi ya iya ki hakawe ka sngi bang ong ko ba du to ya rap lem sa bang pen connect no iya ka tian ka kawa ka ba pen iklat de kawa hapding ka kong thong ka kadasnong en ka wa khen mai te ho nga ya the pi lai yo sanction ni ki jong ken msishna no sien ni ke na ki jong ken haka bakine kitoris niyaj lemba kita kejak syam ken syawaken kiba iya na waken hiar kisang nelar kisah jakama pi tenlay nyukut ketang-ketang kumaong na pina nga ho nga sabong yaj kasaw syaka ho nga sabong yaj kakali ladala nalay bang pelar bang yaj kakali iya kinang neter nadik na swear yaj kiteter yaj pelun kimi isya waken nawaken mi isya pangnum
Lani kiba ia na pamnum ia syua kinawaken haka bakadi ia yaki samne sekat arsnong sekong thong sekrang bat menebak mentoy kana katan meyi parok kawai tekermen skem nga koma ong ya pi ngla ay bang punulong ngading ong yu saudara waken usodar sa waken ubarim ubas skem utor ding ong toyawat jaka lepa geng tian nakaliang karay waken tekerpat nang ne nakane kaliang juga kat arsnom toyawat jaka ya syong lem pi ngatrai nga ngiba konsep ngo bahaya rablem dia kata abang ya lum ya lang rengkat UMLE rengkat ubah donaban jipil ada penjawab nilai piu na orang bak mi teh hung ang boong nang klan ke jong mot ke jong perkat ubah du perstun bang trei kakam judai ba ia mampen bagi election mo lai ia na da kebenka kapating mai ong ya pi unu mong nom khat nyu sarai nga post neu tambang post neu nyu post neu bong ong pelas rok swaken nyu sarai nga bang em ki bukum kita ki bro Lai ngapat ong epi nama badeus nong try nantian no waken suyel nga nantian sining siliang lom sakna ke jong jitiang ke jong jibang sebeki bahaying ke basen nang tak kerukom im kerukom man kerukom perkat berdai mayiro kabadai kaji dang ya dei kaji tena kata kadau ong epi anut palat abang yo iya kan ke surok iktau kenton ding ong i la bang yok thao la ya le si sai la bang yok ka jaka ma to pun yo ya ka jaka pengasro la kumnon punor majinga kana kanum yu dei ka ba ade ka ta min la nge sa kata ka snong ka ong ki ka senten sentiat semau seram kata ka snong kata ka ken ba ka ken men sa kata ka snong ka bahir na nang tuan alat muslim hier syakat yang syakriat ba reksan nga ong kada te sibiat kat banglar snong la siduriyo ani me gerak kam suhia bejalan lang sabak kasin kong sport menmit meu medan la poi syakata kajaka ka jung jitiang ka jung jibang ki nongret ki beruspa ki basyai ki banang ki basta temon abong ong ya pi ladakat kato kajaka hadang la ina kalian ke sorkar bang pelas surok new em jong ka bang pelas surok i ya kakhan arsnong bang ya kendi langga en karai waken kebalak ti kita ahyam ne kata te song satang mai kinomi kman kibakit ya kana kelengkor jong karoi kapad jong ka konsensi jong kisnong gitau borok kaba em kami bong kami treisitong tentia kegenti ia nga nakabentangi ba donaban unay dayo kandidat jo ka parti may nga dayo presiden jo ka state parti NPP yer yo yaten yo yasmay pinamar bateng iya penutik baklaw bro hata katak parti NPP day ka parti ka parti na ka ba nakaro te nray suong ya pi day wadu prestu no bolong presiden no bayalam ya kanega parti haga jelamai barok away dan tau kornat sang mapat day chief minister nang taro day national president jong ka parti mai hung ko mong new day bang huthi bakla ya ka jong pensyoy ka jong pensyat jong ki babin balang namar hakapor election ngay ya pemi ubro lai pujat kaniya perukom tamban penteng bat pensmit job election ya lade tengahu nga kumuong lade syania sisapi kum ubahaying basem uparatain uparakur perajat hunga kumuong ya pi tose nakane ka area kan arsnong barokaway to ya teli mulon ai ke job ya gimba no naban bonglong nge UMDC ubaya emlang sendak NUMLE ubakebin hakato kapor ba iya mga manswa kasurok ka bukhoru korama siyang der po siyang rong naman long meeting hangyan halat hayo po siyang rong kadang koru koram hentian ko mo api kejingjitan na nade ng te na maujurong kasurok laji bang siteng tiada gisna gigato ko PMJ suway dadep sakate kasurok ng te yung api bang to chitoris ng te sakate kajaka ka bang nyuman suwa
Dahil nakatadaw ba ong ayapi, kung kinong snong jok ka nakatahan barokaway. Kan mauhiam ublay kurkukerpang uyayi, kurkukerpang uyapi, kipay ba nong snong jok ka nakairia, jok ka nakatahan barokaway. Bahtia ka kongtong em ka hakamap jok ke India. Ngatek-tek jong bisni jong ho baka waken maying em ka kamap ke India. Mau deng em nek tangkat kongtong. Piula em bok palat. Ke kongtong em ka hakamap tourism jong ke India. Te judei tang India keleng saudong ke pertei. Te mut abong ong ya pi. Lada. Hute pi baka net de ka kam. Kabalasay la syasgi kikian kikti mga mapi. Bong mentoy ki, bong nang keo ki, bong nang pe ka, banong ijitengat ka dekatan, ka snong ka tao. Hugang kumungong, kam yakin nong mikmat mapi. Ki bang simkia lem, bang sandur, ya kabakum katakakam. TM bog penjob iyo uneu kandidat MDC nomor jipila dia lang haji kabamut syukur komtrekam syukur komperkan nrela da penjob itu weipat parti ko mau pi lempat mau teu tau su tekan mau hiam habi lempat kan na bong jia ke jongjot ke jongpra Lada WMLA ong upece toy penhiam ni kesnong ia sungguh weipat MDC menangoi ke parti ngong tok pendiapat pendiaprai kesnong hangneng lah ke jong karoi kapah ngada kadau ngomong ong yer ubak kebin kamtam el ajonyu en ke parti NBP nama deu presiden jong PDF hentian la ajon lang UNY la ia longdok long snamu nga la ia longdok long snamu en konrat sangmau badeu chief minister hung ke boong ka kamram mapilong syua terai rengkat lembat u kenang ba bong ia kanya karoi kapan dang ben teli kita kisnong di bapuyo surok dang ia kapai dang ia keren nge bak kevin hakine kisnem penyo i ke surok hakine kisnong di bapuyo namar kumoong api bang nang ya roy ya par bang nang ya bit ya biangi kebenengkong syua dei kelong tiya Kenal ar hajar lai siapo porba pulong MLA mga nantian na po lang kerdem musorsi kasurok na pamnu mga swaken bapor kasaw ganda nyo bayad na marala dayad pi katokopor kakali kamot la bang kedia usun kai siting lenti tenyo bayad ben bayad na kakijat te om nga na pi kijong di inong gabakraw hakitagipon rehentian pa kejong suk utoris kelisuau kalentiyat kababiang majubiang lajubiang kalentiyat kabamut enok laji tenat kenok nor lenoi tenak kada daw ong ya pi ko kinong song snong jong kada katad barokawe sengubha berkat kia yang ada kampung jit iyo nong mikmat kumu MDC nomor MDC de unong yarap ya UMLE ubang ye trelang rengkat NUMLE larajia ba M jong dunau MDC nyuat kurslai nomor MUMLE larajia ba bekala UMLE MUMDC ya kabang penbek ya kabang iya ya kabang ya keren ngiyo inano kung gata kakabuk siya berkata la kabang jia day tang lada penjob ina kaji ke parti ya UMLE bat hak kaji ke por ya UMDC nggak ada bro banyak tenang na bagyapak i arsuki ba MLA MDC da mendin negeren nga kata o nga ba ki perlok ki ba nalor lalong MLA ya yen biang is ke MDC hade ba teng menang UMLA menang lang UMDC dadal hi UMLA dalang UMDC kakamran nga nakataw nga ngate mo persyatam niya kata o nga watche yung mali niya kanyan yakit pi atli kung kosa na dala habla ay pi UMLA tokit kia yung kakam kung UMLA habatang magkit kia pi kakam kung UMLA kulaho kate te kamaan baong nga pi
kaji ro ladan tian ubah keben M1 ke parti NPP new M jong ada penjok pi yau kandidat jong ke MDC ubah ke parti NPP bang sok ke trekam lo kaji nyumun ka bangong jet yu keben along MLA ka jong ong mga jet tian sudo naman bang long MDC lada menang MLA kamu MDC lada menang MDC MLA Lajulai UMDC bang iya show office panga iya UMLA jibi kata kadai ke nongrin bang jet pi kinomik mat kam tam kana gajaka mai ko mo kitang kam siben ba karoy kapar kapit kapiang tekerpat ngai pi na kadau snowba haka arpui tari wat ya baklalem na ai ke jong kersan lajin hutenat pi wa dono ban hiam madu prostun le ngino lajin hutenat hiam tang mong beker kom ya kam hiam jikning pi tek yu ba ke ban hiam tang mong ya kam namar hab khande ya khande nga kum ya khande ngi babu khong sit ya khande gi kru kada ka plan ka ba jubor ba ka ba plan gine na ka society kumnon bang sendur sendari na ka tan bang log ka way pa way ka jaka syom ka jaka sa ajo kitores lada syom sa kitores ne manumur yo bam yo mai maki ya peluit pisaki lada iya kitores tang si pungut peluit ki tang si buajar kata pisah si buajar ne kan pok area kan asnom bro kawai kata de kenong rim ka tengah kerpat ngepi tos ngobah hakane kapor toy perkat kia toy akan toy kenyi nyu mut ngabang ong kiwi ki kandidat ki menyubiang ki babiang sudah kiwi parti ki babiang sudah nyu ong ki menyubiang nilai kalan kampik kalan kalong balada ai pi ba donaban UMDC ben kalan ke UMLA ubah kebin nang ta pen klan cucu ke yangau di putri chief minister ubang ai surok ya pi bat kumje yu chief minister ubang ya kit ke skim ga bater nyu iya nang da bang super kesan na ya the ni ya pi ke jok sisa bat kata ke jok shalom ga jai pentia sensyar ka NPP lai pu armut ya MGMLA ma india sensyar ma india hu ga kombu ong to burong mi tang ya kata nak kata bohong ya pi lada syania api lada yoji pi bayi kum ka parti yalami ke sarkar haklong ti ke badai ong ya pi ko ki pada nong som joka kat ars nong barokawe island ke jokersan yang iba no donaban bang yo ni ya ke jongjok ka ba burong te la I warning dirang ba snong ong iba du prostud lau te hiu ka por Terlebih politician yang tenyu tesu, kan kapai nang bang. Dia mun berkot no, dah kaba kerpat kepon ya pi sesin, dah kaba om ya pi. Toya big nang ne, rengkat kejong perkat kebakia. Hakannya kabang JTI ya KMDC. Haka arpui kali. Bat kaba kerpat rit mengalong kaba, ai kejong kersan. Nakaji ke parti. Nang bang iya nang tu cucu karoy kapar hakan dekat han kat arsno bat hakasnong kerang bat ro haka konsensi bayo baro kawai